the Microsoft Office Professional Plape Tinana computer ko grafumra na besundana ya shangai ko si fine pe run ko sa folder ye and the auto run ko tipna and the kumujang shi ko tefo kuna shi jota 64-bit RAM jo na ku jo lata sangai ko the professional plus Kong shi ko be mrana RAM jo ngai ko ne kunan lana and the stack installation ko ma sai Dem tin nam nom lang ni con de lang yang de water lao de lang yang de lao de lang de lao dan de go tips na and she gets a deep glom was the professional platform ra yang kai loi ko re phang lo ra ya de go nyet pat ko ra o yang na ku krawa ya mo chang na ku krawa ne phe yu ka yang de pat ko ra na re yang the professional platform Kong shi kum ra yang de ko nan de la ta la phe nan la na de start installation titet na re the professional platform Kong shi ku she lang mi ma jang de la ta na ne ko ne ko la ta na ne ko start installation tip chang go de tinana computer ko de King Kong shi ku professional platform ra de wu na ni mun de them ren sa re standard King Kong shi ku nga de ku tinang kamai wa ra la ko professional platform ra am cho de ko ta na install ko de ya ko na ko nan wa re to ko re yan ne ko de ni yu ga shi the activate offline ngak lang la shi la ram jok lang la shi ke shi activate bin ma se ku re ne pat ko na pe la ko mi chang ne de ko wa chang wa tim chang pat ko na lang da pe la wa ya na ku re ya wa de ni ko pat ko mra ngo se khrak se nga pe re sem cho push na rem jom de exit ko na push na exit text na yang close dan ne ko wa chang na de ko wa lang thok na thok da jang ne ku wa mu do se da pe and the directly did it then open file location was on open file location là nó có what to your set to jang nó có directly by tip na send to on the desktop mà phải one ta là na jang để bỏ qua phải mà directly did na send to desktop the example ma directly to na send to desktop ma na yang nhum som pe ani computer ko mrao na set PowerPoint Excel watch never ever ku lang na ko ya phang ta sin ta na